Niandra. Niandra binakang ko nga na matakalilain ko ay San Diego. Totokatunan Raki. Doon nga na ken na zawiri may batinuway tuy. Sa malaka ng boy ni Waitoy. Taduro mo binakang ng dayate puso. December nila yung unubian na smoothie. Totokan dyan. Awang ang kondo naman ni Siwa. Kaya lang sartangan ko na San Diego Airport. Arong ulit ito kami na hindi ni Wangabuk. Kaya rin siya kanibigyan mo ni una tapang nga ni siya mo kumikin na. So wirang ko sa ramuha di chikong may ibitiyan ko sa olo sartungan na kaloko. Matakalilay. Sinatamu. Na sigal ng dami tanggo. Ribi na kanti na kanariray. Sige beto sa wala ka ni buwan na kayo buka. Toto ko na liyo ni Dangi. Matakenday. Ratong bali tunggo. Babako ko yango. Boleh pindah kembali li. Boleh pindah ke Temarau ni tulis yang nimbula. Ya sabu ketika nawang kebuka. Southwest Airlines sabu ketika ya. Kelang oleh pakai Los Angeles. Angolya. Niyan binaka. Baka na chicken ko San Diego. Nadhaba kay California. Tatakan sila na manuman rabi buka gitu. Buka ro kwerro. Yan rin binaka. San Diego do kortura kangon do nakatikin na gito Ang sarang ko na San Diego Sevens. Daka may Los Angeles. Daka talaga may San Francisco. Ang baking ko matining ko na may daka may New York New York Sevens. Tatakan din na matakan ni kuwa. Liberati ko na matibalewa irachuk na Navy. US Navy. Wakala chiko berton na bubalen na Nambalarua. Nro bubale ofiki bat ki Minerva. Kaya mi bakay batatuan na noa. Sa totokan na wakay kabi. Lelebut ka naman ni Biti, ratchik ko na US Army. Bakang bulit ko beira.
na US Navy vida na ngone ke me satu chiko da ngone tele po vida na le to ngone bono le arto to ko San Diego pula pinaka Jim Silence Sapphire Ogden isang pula pinaka no marama ang go chungo San Diego yan pinaka Sapphire ang pula chungo bikim ro kay Dr. Michael Ogden sa doon pula pinaka may Oregon and State of Washington nakabali po maramayano na vivo ka bakit amer na visemati ni Bekilay and mona liba-liba bera na wekanta na Pasifika tatakan siya ng bulbul ni Kalom rotok ngoro na sigal siya mo dali toron na naman ka nababit kendo kilala na nababit yung gayawa sa may makabit ni sigal sabi so cukup main raki sa sensor di tempat Sivia dari binakan din na nongo di nasarang gym baka nga baka rautek itu ya di club ngon na Outbound Boating Club of San Diego atau balik tungguan dah yang waktu na tayong bulan-bulan pa ang na puno ni baka bonto pero na baka wangga kaya na boat ramp kaya rasok sa rin niyo nasar-sar mo tabangko tatong balik cukup baka nga cukup may nanda na raw marina may nandi kaya bulan-bulan dengan kena tombali lak-lak ngabango da tombali tu me apa bala tu na yang apa bala tu nan ra na vangi oxygen itu rumu tu na yang onta Datang mga buka ang bimbio mga buka sabi karakarato ka ng buwin na kana United Airlines berarti na Southwest karakaraw damu kayo na United Bola Mevi, Bola Rocks, Bola Binaka. Tereng tora-toranga andin.
na sitio San Diego tok mirai. Kitun rebe nambongi. Rona biotini o fiki bat ki Minerva ro tokani na taini sitio San Diego. Kitun rebe mai kitun pasta kumena airport. Airport tok misalnya ya, sa kitun kengon saramiki. Andra ke binakan tina matakanggo. Leo malo tu la kanadangi. Rasere tu la manu-manu. Da sarap tu la kanabesin kau. Sangay tour na sculptures bango. Tatok eh? Kung kumili na public art. Me raka may biti na may city kaya biti. Lautoka, Nandi, Ba, Suba, Lambasa, Raki-Raki, iya. Corbono, sorry. Sabu-sabu. Meratubang ko na may pake. Totokan dyan na kaniray-ray. Sanggay ito na kena tiles artwork Rowena Rooney. Anita kanyo sar-sar chukumay may akalandi. Quando maraman sabu-sabu, maraman ni sabu-sabu do nakaboko na artwork na tiles eh. Pero binakan din. Tuwa ngay ra. Kami ito na kanitalan mo binak. Totokan dyan. Go talela kaya tiles kan do kan ditalan no talo takatok do takada kaya sangay chiko kwe tongwera o kamero visya mati takana artwork go tiki ko tokadaki. Bambul sekali bikin menikah nambuangi sekan matala safaira oni marang ba kami nero live kay unuay tema Dr. Tema iya Dr. Tema Rasuki Windust Robitan tak cukup non na nonton bulan na maramay iya na bimbi ni nonton cukup bulan-bulan ang bimbital nga ni nonta wakilaso na bibisaw yang ngonta nenta ngole ni bir na unuay. Totokan sila na ni Robital no endo nga na yawa na ni Robital no laka nga balata ni bimbiti ko kwa ngole na uno ni Bisele. Bimbi mo na nga mo ko ng ni Bisele. May talon no tu. Good morning. Good morning. Lak mo ko kero bital no lesmen Bisele kero bital no na matingon endometriosis. Ano na balilingo tatak. Basta na idea na kami lira kay na farming na soundra. Sa faira. Jim Silence badab. So na ratanda levango militar tu manday nga soundra. Kontua, rua, tolu, va na structure. Tok mana kan artwork. Takada kada kada dina. Labada mana kada reribina kana bungi. Yung ang katok na dina. Pa.
gonna structure from this side, this angle. Iya, dari bitan lo takamanda na nanda bulan na maramay. Saya wala nga ni maramo, kembita lang nga naturang. Lebu sarang nga na maramara tarchuk menambong na nabuko nga ni Robitan lo kay Dr. Tema. Balatat siya ko na bakulubeni, klan ni lebu na beotini, ara siya ni bakulubeni tu. Nakambimbi meralilo rebel limbula. Na ni Robitan lo nano, lebu sarang nga rakaway, rakaway kina, si kaya kasali luray doon na marama. May laki luray na nakatiningon ni se nanon na dambi-dambi ningon ni na kambimbi me luray balimbula. Ya, naulutang tanang kirawas ya talaga namongi. Iya, ultang talaga kirawas ya namongi bikim din na biokani. Membalata na bakulubeni, lebu na nguna, kimem dombil tek tunga na marama. Mbula binaka Ben, mbula mbuvani, mbula binaka Mevi, mbula Safaira, kim din na siya mo chikumay, Jim Silence, mbula binaka Sena Vi, mbula binaka. Iyo, Malili, ni mbula binaka, iyo. Makanya suka dengan bikin ni, yang mata kalilay, singkat tambu, naik ke rosa ngabulu ke walu, iya, ni bulu mace. Kita kira, lebih sering ada taruh menampung ni na buku ni pakulubeni. Kau kacu kaya, lebih nanggau nak membil tek tungan nama rama. Ni rona biutin rosi pakulubeni, membil tek tungan nama rama, tukun tungan, o kaya nga lenga tikun, doon na lenga chukuba. Kaya ako siguro pakulubeni chukin. Iya, nabital lo na po. Wate kay bunuway tema. Nga kilikin na ni sorang ulo, kaya talaga naturang. Era talaga nyo ni bu, ni kena siyang ni pakulubeni. Baka biutin, ya. Yan, gusto tondo nga. Rola ko roro balimbula. Roli luray roro. Meron ni kilay na kaya na baka pertanya, bikim ni naturang, ng bulan-bulan ni sperm, mandi pamatal taka cuko punyai tema nampong na ya loka bikin mina marama patikin na sperm bikin mina turanga sekan dikin balembali ni ya loka keve roni bakabuna me buli min dona ngone so ngona endo tubi mate na ya loka si so ngone tubi mate tantungan na sperm oh, liw sarang kau buli na nampong. Ningkay ngolin na nung Facebook page na live, nampong. Ningkay wirong wata kina na ni Robitan no, sambu dalinji, binakara vital no nampong. Ewa, binakat me, liw tal me mbalaw na toso ni vital no, iya mbalatin ni ko me liw tal me levisele. Sila nga ko doon me abi mama nga na yawa na vital no no. Iya vital na taro ngolin may sama ni bakalakalatek nga, sama ni tukun bikim ni na maraming talo ni taro chukumay. Nimbita kami na nominitaro au nanggay harvest to chingo au nanggay tukutukulis talani na kini tukutuk ni na wasebi Dr. Tema Imperial Beach isa awa lori mandana ni bara bingo simbar cumnan kila mutong balik mulai reda mandana kena side na side ni bara bingo boleh binak makanya boleh itu baru sih reda muni nongweka Wakau rare talent dia laku sama kamu bulu cukup mayo Putin. Iya, artinya tempat ini mati boleh war tuh cuma merah. Orang ada ni orang cukup main na national anthem. Kau kelar apa practice cukup berkena mata ini kuah. Orang bina ketok main bara bingoy na tomba. Gusto ni tomba ya sana sangkay tawir mengo na sitio San Diego ya tok me ana iya ko nga ya uno no momento vital no kina tu le cerro na vital no di baklo beni le ngona endo sensitive se
wakain do kambia kana kana bana bakanda ya sensitive. So it's a taboo subject, eh? It's a taboo subject, but I think it's really healthy to talk about it, and I'm very happy that we can be able to use my platform to talk about the issues of having children or infertility. So, if you are kalau ngatati ko no don't pulo na kami North Island, may Islandi, go San Diego, Amerika. Iya. Sama takalilay ko sa 8 na walo sa katulang minute. Iya. Back to my topic ni Baglubeni. Mentukun mayo bunuay tema. Ira rasing ni Baglubeni. Ralak sarang ay balimbula, do sarangan mata vitala no kay nanamuni GP se kay chikutalanga nanamuni gynecologist rasarangan nyo ni vital no batkira lora yo elewa lori talanga tangani mero lori rorua belete kena do tala ulutanga ubuli da namboni wate kay Dr. Tema membaleta na ovulation and menstruation. Roya rondindui. Ovulation and menstruation. Kaya sa dakila na nirala ko na lako ko na tuyo mati ni marama. Na na release ko may na loka. Yan na ovulation. Datal na process ya. Ni kena rawa ni buli na ngon. Ovulation bira na marama. So, mani pa matalta ko ya. Au sambo kami din dyan vitala ng bangon di ba mempalag. Ya ba madaltak nga ako na ni Rosalie Lori balimbula oron na biotini enanggay tukuni mai iba raw nanguna meron na tiko patakina meron nga imbulikin langoni tukuni mo Dr. Tema esek ni tak tu baka Vitalia na tukuni mai na Ronale Loray sanang kay Loray na ovulation program se dapat nak kenalan na timing timing ni ovulation ni lewa sanang kay mapitaki sanang kay tukunin go na chicken singa kila ang iba kasamta kalista lang na turangan ni wikete may nakelo telew isa nung turangan na Tyrone katong tutupa to may New Zealand o klase na bakit yung umbeka nangunong ko nung na Tyrone o kwendo daka to na walimbula nangunang Macau nangunang ni I think from the 70s 80s ibang madaltak chuko ko na balubin ngay kakwa na wanda be kanda na turangan na marama kakwa bakato na tete bakato na tete sarang matang ko na wasilin tatang lo chukan tasar chuko wasilin ko tungara sento hiyan tapi tang lo takamanda na ulutangan ko na biya sensitive to kaya obe wasya ngayon din ang release so nabitan lo bakang ko nindo sarangan nangon nga ni viti ngoni toke bunuway gayo saktal ni bunuway wala nga bunuway sarangan ni marama okay kilabi na katuna no nabuli na kay tuyang onda iyo mani ba mataltakin ko na ni Tyrone ni nayango baka tu na titi chuko nangon ni budini chuko nangon ni zuki seda sukalistal mai chuko nangon ni were baka ngaunu tu sangay chuko nangon ni titi sangay madalika nakaotea na mbula sisenga ano binakaluisa andre atau kung gusto na sini toka kung San Diego na deba kay California totokan din sangay doon na kayo wasyaw bunuway waso chaw na Tyrone ni sanda reda na ngonda ni bakala titi ken mal malik sa nakila na ngona daba me nronoti ko bat kina baka beauty ni meron nindo na ngone sangay do talaka gitu kuna na maramang naturangan ko
Ni pakaian rumah ini bola main bunon yun itu kekila. Seo ni bia tomana main vital nonggol na toto kasare. Tunggu. Andra tulis seru. Andra salara kanave. Andra Luisa. Tapi tal tak sekango na ulutang ni bolu beni. Bikem ni natalata na nunggulay ba nambong. Bikem do na sa kaysa mga minggo na nonda vitalo na maram membaleta na endometriosis kongo mer tumutu nambo na nonda kateningone tumuta nga na taon ko ni kateningone laki tumuta nga na nonda fallopian tube talanga na mate rin tubike na maram kaya ni dola kutunganan ra se bude na kete se dola kabaya ya chukubi ko se mosi lako sara ba ko toli bolimbula. Anyway, let me go back to Tyrone. Hanggang doon nakatal ko na Tyrone biyaw. Kirwa beauty. Ito na ko, weekend na beauty ni. Chuk talaga nangon, na kaya binakata may aleo na lube mo. Chuk talaga nangon na ni, nangon na monro, tiko patikina, may aleo nangon. O yaw, ni sawa. Ang sawa saraw tiyan, ang sasang ka ni o kurumboy. Ninda kita matakanda siya ni kilato na yangon, right? Ira nanti tumur singi kilata nga siapa tahu kala menda kadima ndalo ko merangon tamen dami da vital na tak na kilata ka ngoni sawa waray itu nga ya siapa tahu bakar tuntut ko na meditasi tuntut ko na mereo sa waray iya naturangan nila kelong ko na ko madalaw sa o kurumbuy Kanda ka wanon da kana lubian tangan ndo nga na lubian lewa kurmaira eroni kurmaira wakang bulu cukup berto na bubale na kurmaira may na korba turang na kelo boso ciao wiketi may na kelo na sana bak turang utilibo naita eroni kurmaira balato na lubian ngon lewa merendan ndo nga na lubian lewa sarong kay bawat nawati na maraman ni nasele may ni tasir gay ba madal takot ko ni ono to na lubian raw ono na lubian raw tangan ono si lima indo nga na lubian raw elewa iyo and non raw bulida na ovulation program ya raw sangay kilaki na ngono da mero chuko patakina men elewa na ngoni me cukup talangan nangon ro cukup patikin me tangan nangon ro beauty ni lut katolika okay cukup bek ndomba kana program bek ni lut katolika usang bek ni kila bikem ni na bio ka Indonesia cukup mai ke baka ni kila na vital nonggo se na ulu tangan go ni wasya mai totokan jine bio na vital no nambong kau bang na numulistal ke na vital no ke nei Tyrone na nonggo marutaka na kena tandolo may so na vital no vango merao ni kila na kami nga kakabe wa sibing ko bir na siya chukin ni bolvin kaya sa bolvin tiko iyo sa da kalungata ni ranin dolan na katiningon ni bir na bikada na marama meron ni dolan ngon iya bir na siya chukin ni bolvin na vital no nambong sa kerker mo dokta tema kaya ngolo tatolong don robi kausar nga baka biutin rolere da nomro GP Oti sana kay solime na tiklisi ko mo role redo na nomro gynecologist gynecologist go ira na kunuay ni marama siya kalau tu bakal lek na gyne iyo nga so na kaubyo siya na mata ni kuwa meron din tabi bulong ito kina na buku ni ulutang mo ni bakulben ele mo ngol ndan siya ko tunindan do kla menda vital na takatwe You know, it's just put in a 2 hard basket, Sanang kay wara ka tundo lang ono me kay tukuni ta kamikin. Me bango. Na volveni tukuni wala tunga pa kamamanta o chame o chani ngo. Kero sa tubu chuk ke buni wai tema me sanada ka endo na series ni vitala noa. Sa wala nga nindua na bibia tolu sa lima sara session ni ulutangan ni infertility. Oy, naman de North Island, Venezuela. Doon pula. Iya. Wala tini Paulo.
Anda pina kamaramatau, go ngai San Diego klani, go chukona Half Moon Inn, no klau sana kilampe kaya. O chuko benandona island. Ano yan, eh? Anong gali kilamilium ko na keneran. Totoo kan sila tumbal ito na matakalilay. Fresh air. Dari rito na dito ya. Totoo kan din. Iya, ko nga ya, bikim nila turang kinamaraman na ulutang nga ulo numutumin na vital no tukin na matakang go. E na nungulay ba ng bongi, kaya baka nila lata, ningay bakarongkin. Na vital na bikenda na maraman na endometriosis. Ngay total na kaya wasi ako ng bongi na endometriosis, pero talaga nito biro na ngonelewa. So, it's not only for older women or married women. It can also happen to young girls. Yeah. So, you know, you don't have to be married to talk. Oh, very, very nice. Boy, binak na Jasmine. Very sweet. Dumatang ko sa nung tik-tiki. Taka na bougainvillea. Very binakan din. Iyo. Mula tulia Seru, mula Edili. Ano binakatini Paula. Iyo. Dola bina. Tararik na dola. Iyo. Wir na nandang ko neleo. Kaya bakarala ko duro mo talchungan ng rendre. Musti na ketenra. Enangon lako kinanon rato mati. Kaya nangon totol dondo. May laksarang aliluray. Mbalita na musi. Siya dondo. May lako matatiko. Na nandang bula na marama. Nirakatiko ni musti ko na ketenda. May kuni sa musti ko na. Dagay wasot chiko. Musi chiko. Dagay wasot chiko. Sa musi nga. Nda sa laksarangan ni Balimbula. Nda kilacho ko ni oiran na bunuay sa tuna non ra kilakaba ka bunuay era sawa sa bumbuli kina. Non ra bilakata merbo kikenda. Kasaranga bidan na ulutang lelevo o binakata mo siya weekenda sahut na nguna ni dabunita ka ni tukutuk sahut. Na ni Robital no kay marama ko besi boselangi. Eva matal tak chino ko na ulutang ang bimbisar nga ka chino ko. Na ngulo sabisaw. Sabisaw talaga na bura-bura. We are living in a digital world. And our children, they are learning very fast. They are learning very fast. Faster than the time that when we were growing up. Sa nakabikin na tumbo-tumbo na ngon ni ko menta sa ngoma. Sabi sa ngon sa lebo no nakilaka na lubenda. Na tumbo-tumbo chik nga. Na lubenda chik nga iya. Ni sabi sa ngon na. Okay ta talaga ni tumbo may bisaw na. Nonda wakasama may bisaw talaga na nonda wengarabi wakay tumbo-tumbo. I think that Regatta Park is big. I think they Nakabali Eddie. Emeni, iyo. O marata ka menda, Tapi tal tak sa nulta ka bang kondo tunong yung bolet to nga. Dasya ni kila. Tonga landing. Arenti tonga nalia. Dasya ka to ni kila na. Dasya ka to ni kila na. Nabitala nongo na lane 2 na rongoda. Na laking bulakin. Dona marama. Era parang sarsinga minggo. Most kung beka laketena. Sendo doko chikunan ra nangon nelakin na mati. Blood clots, At talagang doon tar-taring may nambun. Ising doon may chikuna clot. Sa chikuna clot.
there's some dysfunction na ngarang kaya nangolo totolo sara lako sarang ngay balimbula lako sarang ngay balimbula ko talen na elom balamo se mindalo kuyara pero witala takatalenga na rere bungo bikin na marama nando rere na lako i balimbula na bangara ulum balimenda kuni lako ya satu kun sarang amen ano mo kuni rere bangarain dua manro salabata tu bangarain dua manro salabata tu tatok na wangara tu ngona Malin Club morning. Oh, binaka Eddie. Ano binaka Eli na kaudiri. Nimbula. Nakabaliwi kami na sagasya mo chukumay. Lakatsukan ko na tereni. Tombale pa mataka. Nraki binaka din na punongo. Lala. Sa makasamtakati ko nondong bula, na tampaniti ko bulong-bula. Ondo bimataka usahan doon ko nakataka ng smoothie. Klan isobi kami niya. Uchungo, takapchungo doon ko 10-day challenge. You can go on my page and see all the different drinks on the cup. Na green juice, romon damu karkaraw kan matagal iya. Boleh binaka serema tu mabana. Sa totok binak serema iyo. Nono mo tumbal tumain ko mo takabang na release na vital no sibi na ulutang ngayon ni tu matibi ka na marama na mo silikete ni sandari ti ko limu na marama sa mati chiko na kensa ni kateningone na kensa ni sudu kensa ni dabu imbudo kensa na cervical cancer na cancer na cervix iyo nanero ndo bitalo ke Dr. Tema pero redo ngana kina na bimbi ni early detection in anything ni ndona bono e bude se ndona bono e mosi that's an indication that something is wrong somewhere and ndona ka block chiko ndona ka block chiko solaka ondo talita kana bitalata kana ultangan ko baleta ni wala ko duru matalanga wala ko duru matalanga o class of ni sasaraban na non TED Talk ko minister honorable Lenore Gerger Tambo ando na TED Talk nung ito wala mo na wasay na nung page kaya baka ni semperan niyo ni sarap yun na TED Talk ko honorable minister wasay chikino ko na bimbi ni non talako bol nimbula ni si kalili na mate kaya pamataltak chukubinan na TED Talk ni yang walimbe ko ya sawa ala ko ba ka ngai le musimika na keten yo ko ya talanga ya pamadal tak nya lokuyar talanga ko ya na ngunai klam ya lako kinoko ibalimbula yo katal chunga ko ya avia lokuyar balilai amani komikini balimbul sa musi bakalim na keten sangi mani tukuni me na sa may sa takong may matamat something island o chicken ngo tumbalang ita kaya balila tusok lista
Mani kauli bikin na katingon. Kaya kami di ko boleh ngano nakatingon kaya salang ko maram minsta and a few years ago pamadal tak chikin ko na bossa na TED Talk no kan na rong binakan ni non bossa na maram minsta non was sesara nga bakit doon na bikala ko rumah ya bikin na maram ni sarama na video ya yan naron ninda bulikin so na symptoms so symptoms so na kay etiko yang roni reda na mosi se ni lako nan rame lako doko blood clots nangono mo laki na nomniti mati sa chik na mai ya sabar ta kaya ndona kasaleng ka chukilom dabtal back na mosi ngayon kita na maraman dando wasatatu na mosi sa mosi may bango anda sangay kotamay ng bolwe kata-kata anangay libi tu ruto la singa mo dapat ibali mo wasatatu na mosi when the pain is abnormal, that's abnormal. When the pain is abnormal, that's abnormal. Tu sana da wasar nga ba ndol baya I just created that. When it's not normal, it's abnormal. So you have to do something about it. Niya. Kasar nga yabi kim ni na bayo kani, ni parang chukumay. May pakawa pa madaltak chukaya. Na the topic of infertility is not only put upon women. It's not only the women. It's not a women's problem. It can also be a man's problem. So we came in Shelter Island. We came to the Tarchukumay, Uchukibi, Shelter Island, Uchukibi Shelter Island. So this is the main road. Aralak talang ko na limon hotel at chuksanan ko. Karto na naval base mek chukumiraya Klayar to na dorobo na neighbor to parang sar-sar chukumay. Iya meraya. Kaya nalalang ko nalalani ka na ruro baka matin ano. Ba't kinakanalote. Sa kanabinak. Sakit cukup doon village chop suilew. Ngayon may biling sa muto yan doon ang biloti. Kaya na tabyo kaya ka. Kaya baka cheese ng telan. Sambo cukup binak. Binaka. Thank you Eddie. Thank you sa Ray Matimabana. Yan ra Oni B. Yan ra Tinay Rova. And Tinay Paulo, Dombulame, Arizona. So I'm currently here at Shelter Island. That's the entrance. And now I'm going back to my accommodation. Sana tawir ni sana ya. Merali tampat talangan di sana nuksin kau. I love flowers. I love flowers. Okay, we'll go this way. Ini sarap mo tayo na wait to sana go. Iyo, so I hope my Talano session is just short and sweet, to talk about some difficult topics such as infertility and endometriosis for our women and also for our men. If there's infertility issues between you and your wife, currently, if you're listening and share this to someone who's struggling in trying to have children, let them know to contact me and Dr. Tema for guidance, especially for women in Australia. Dr. Tema is based in Victoria, and she's always happy. She's always available to provide guidance for women and also for men. And if some of our men are having issues as well, in terms of some, dysfunction, don't be shy. Don't be shy to talk about it, because the only way we the medical professions can be able to sort out your issue if you tell us what's going wrong. They're not magicians, and they cannot read people's minds. So, we have to tell someone about what we are going through.
Iyo, ayaw nang ganito tantal nung session sometime in the future. And where I will talk about what I went through. May baka nga nakastabi Honorable Lenora Gergertambo. If she didn't get the medical help at that time, she wouldn't be here now. And I would say the same thing with me. Kaya wasya kanila ko tatoli balimbula nanguna ya. Kaya ausasing bos ko. Eh? So I went pretty early. Really early. Salah ko matatuna rere. Eh? Lako matatuna nuing gawa. Hanggang sa tukun tal may weekend namin na sele. Woo! Bitar tarabi nga mena chisu. Iya, sasya kaningon ni mas chisu nanguna ya. Eh, waktu chisu sa sule mo ko weekend na. Buku. Menda nakabanon dan ding-ding. Iya. Awa, nanumo talaga mi. Masula kami. Wala ko talaga nindol siya balimbul. Satu ko marte balimbul. Oh, saya na mati cukup. Eh? Saya nggak sih biyo ya. Narere ya tan bekabiso. So na miracle indo yado. But it didn't happen to me. Yang doon na talon wala ka nga. Menda biba kong gate sarkin na makaliw to encourage people to go and get checked. Nakataki mo liluray. Siya kalili na mati. Siya rin sulmibi kung doon ni mati. Nguno bang take this for 3 months and then come back for another check. So ang galis talaga after 3 months. Ayali na buwi ko chukabira. Ayali na tiuma. Sayali so nakay dananuma me kuni weekend. Iyo. So, yeah, food for thought to our dear friends. And if you have a similar story, you can inbox me. And I will be happy to talk with you privately if you choose that. And share your story, what you went through. At talaga nang bimbinin on the kila na yung onda, And most of the time it's kind of become a taboo, Taboo. It's a taboo subject. Let's not talk about it. Ay, sino binakandinang ko, ba't yan ang taray, nalibit talaga ng tabalilewa. Yeah, but when it comes to health, it's really important not to hide from it, We have to talk about it. Yeah. Nakabalib sara sa ko ngayon anong gutak-taki na matakin kuha no sa siro sa mutal tiyan nung koro nung koro sa miraya sa teko kachimel singa tatakan din na mata kain dai Taba binibinak nga wala kalo na nasulit tunay di ngunin bula weekend takyat sar nga sagay singa tambo chik ngobi kito Amerika singa tambo ni Lotu dabi baka na numichuk nga nabi ngono ket sar Kebukan ni sarapan na nero live ng bongi kay Dr. Tema. Lingay saraba. You're most welcome to put your questions on the chat of the live last night. Binava. Yan binaka. Iya. Yan binaka nung kumarama. Iya, sa nakatukan na tumbali. Sa totokan sila na punongo. Totok. Sa tumbal talsungan ng guidili. It's a beautiful day, Really sunny day. Iya, ko nga ya? Oh, we will see you kina. So, minava catch you later,
Look forward to Sukuna Lotu. Iya. Salalam tu yani. Bikin ni kira-kira sar ni sarapan na live ng bongi. Wat kay Dr. Tema. And then if you have any questions, you can either inbox me, send me your questions, and then I'll be able to pass it on to Dr. Tema. Eh? And then in the month of April, May, and June, we'll be setting up Talano sessions on infertility. Na ulutangan ni Valuweni, eh? Kaya nasangatsik meron pa Valuweni. Because one of the causes of infertility is endometriosis. So the month of March in Australia, it's endometriosis month, awareness month. Eh? That's why she jumped on board last night to announce it. Tapi baka nanumityo nga eh. Ito nga lende. Okay, ausawak mo din bikim ni Sara, moningol bikim ni nalikatalaw, nilikatalaw bikim ni nangwali lotu, nisabak mo raw nali lotu, ausawak mo din bikim ni Sara, ni kalungat tatiko, dagabi na numityo nga na maso, bikim ni nali lotu ni ko, dagabi na numitiko. Sabak mo din ni Matamanda. Laka.